Hello everyone. Liangmai Naga Baptist Association Children Ministry. Welcome to all the primary teachers on this Vacation Bible School Teachers Orientation 2021. Sekwang Chisakabambo Primary Class Kubti Paudunyo. Na medung tu kering voting wang da lui kati khai luzio. Pipara simsi khai sang zing ne tisai alyunyu kamahi naga tingwang ku garai na zamniu khai releng pageng bame tingwang ku gam niu khai ba magza kaki bom pui khat di haye khati siroi na magza na medung kang na alyu tu chukwang chu khai bo masa alyu tu mulum khai bo hai sidi na me khangkhat gu kering ting macha bom yudon ga para thusang chu bo khatle effective teachers Katireleng relationship building hai pageng bam chang bame nam dung kang na atu masenra atu mazang nira madet nira khadi do peliu peliu ni si klu bo pageng ka bam bo ma ha bo ma aku ga pau khai ni leng I de kam lo ti sai so them that you love for them you care for them peliu tu ko ma me ti silin khai lo nam dung kang na wa khadra kam mau pa batinga peliu tu ka sang pit pit khai bo ma sai chala ha si katan bo ding khai bo ti si wa taw di kam mi mane na me dong hai si wa khat kam mau pat le ti sai it's okay to do that to khai lo ti di it's wrong sister mau boy next time ra ku mo si prepare to learn money to bo si pliu tu ka ti mui zam non ja ka ti khai lo ti sai pliu hai si o I you come si mau ba chang e ti bo realize to mi ra boy ti di pliu ka mau pa ga sam pit khai bo ma sai na chi rong ga pliu tu kam ngap khai bo ti we ti sai pliu ze hard to nya oh agu zan atu selain situ tanding kaya macam mas wang kam ngam kaya zapeliu mening tau zapeliu diu sahaba mirawe sina nang effective teachers katerleng relationship building kam wan ga nam dung nai macam mui zam zang za nam ni tu naku ga madiat jan naku ga depend thu bo nang tu melum bo bam ni ne sai nang ne ti bi hi na si peliu king ni bo khati nang ne din bi hi na ga na tu na ka din ha si piu ni wa si bam mirawe be confident kati pau dung yo nang na me dung tu wa kati su betinga wahina sikam makum za kati khailo na me dung he dung na wa di si su na ga ti za nang prepare thu mai mal za pang kati ti khai sai nam dung ne abu miss ra kam sima ba abu sara ti za pang pang di kati khailo za ta mi boi ti ro boi senior nang confident ti za kati leng pageng ba masira aliu preparation ga thoroughly prepare thu mai chu leng pageng ba me confident lu sa nang na kati karabulam hasi well versed lu sa nam dok ti mui za kati khai ti sa nam no ka ki pali nang ne kati ba si wi za si lu ne khati na tu malum bo no ko ga depend thu ni si ba mi ra boy khati nam du kang na tu question ma new hi na si I don't know. I have no idea. Ti bisi lung sa za ding khai mi mane ka khai mane na tu question new hi na si answer kam ji si lung sa za pli leng pi khar leng kam chu lo ti sai wa ma sang abu misra kam si e abu sara kam si e ti bo na ko ga pli depend thu ni bo ma san ko confident bam si bam ra boy classroom explanation ga na me dung tu class lu bam bon ga hai nang na me khasi matiu classroom matiu na do khade nam dong tiu jo phui ma sang za kati lo kha dra nam phui mang za kati bi na si ti kati ba mi sai oh agu zara masa agu misra agu sara hana dur na kumbe dur na phui ju ju boy ti ku mo kum ha si ku ga ba mi ra boy sinyo na me dong ha si tu class lu su tinga matiu tu phui ma sang za phui khalo ti ma sai kang sia me dong ra ma thin da mi ra bo corner lam taw ma dong ra pau tat mi ra boy khadi do nang ne kati bam si de kati bam lo ti ba si tang ta mi ra boy pli khin ju tat ka mi ra boy sinyo na ma dong to class lo ting ba chiu to fui ma chang hello khadi to peliu chan di ku pa cha hana pui ro wi e na rak din pi we ti si din khai lo che sai o azan di ku pa ro boy miss ne ku pa lo za I wi e di din ro boy ti bo maning na na tu attention pi ne khadi na ne kam lo peliu bin chu khai lu taw lo sa chu khai lu taw za ti za na ne ka dim se piu za bam ro boy peliu hai na ma dung tu kati betinga use simple language na ma dung kang liang mai na khati bam ta di liang la di si mui mak bo sitang si ting thui mak ma dung di bam ro bai na mai senior na ma dung gu states ga liang la di sti mala pa bo pali ni si wi rab zai ga na mu style ga na ma dung ha si tu kati khai lo khadi du visual aids chin nu zakati ye ti sai na ma dung ne effective to yang no 100% effective to ne blam ra fully no to attention pali pi ra boy khadi nang ne jameng chu zalin khai bo sio khai bo pali nya tang khai ba sinyo pali ring ting bam the naga chu pi mening taw khalan ning taw khalan bam mi ra boy punctuality powan lam ga din mitinga nang di sweetin powan ga tar kam lo khadi na ma dung tu di pi powan ga tat khara kam lo class lu batinga overtime hasi wataw di class lu khai mi mane nang na
over time hasi class lumi ati sai nam dung kang sin bu class ka taw leng interest ha mi boy next class wang lan ra makke mi ra boy sin bu wan hasi wataw di lung kyu mane and teach them the value of time this a class how bagadi loi lan bagadi wan chap cha ga loi balan ra kam do punctuality leng e technique khat kati khai bine din thai bine class hasi nam dung kang hasi class leng wang batinga pon chap cha ga wang leng ti tu kam khai lo chi sai nagu classroom ga si chmai na 10 15 members ba medical students ba medical ti sai palio to bands wise you tau khai batinga hai ga first number first second third 4 5 15 hai ga tang tau ro boy hai wang tau ho je po wan ga wang right to boy pa ni class ka thane first lu ro boy ti khai lo hai ga tau ho je second lu ne hai ga tau ho je third lu ne khati wi run lam 14 15 na tau mi mdung ra po wan ga wang ma mdung last lam wang mdung nge ti sa palio to din khai lo ti sai palio activity loi ka ji loi ka ri class lu re leng first ka sa wang ni ma mai bam lo nam dong se first one ni green over senior we be first bam ga tau re leng je wang green mi ba wang za tau kam mi ba bam lu kam mi we ti sai nang di po wan chap chap wang za class hai si lu ga ti wo suye hai si hai bo technique di tin no za class lu re leng try kam dai lo to control noisy class beginners kadi primary dungkang hasria class lur leng wang up tip dinga poking king matin jam ra sia ma dungra chlui thiu mai thiu action kam mai kam aki gan ra hati lang ti we aki gan ra hati lang ti we ti din mai din ma sai matin lu za kap mai kap king mi ra boy I'm dung to the just nang control kam lo just sai e technique sum ti za din khai bine first ka na de tu kam lo just sai guitar bam sai guitar pon za happy birthday song direct classroom nguting na thiu khai lo happy birthday to you chum sa ne sai su za pli di chu ta krim mi boy to ki lo tinga student ka sian ram news we me sir thai na sa gu birthday lo just sai there might be someone in this world who has birthday today this is w to answer to khai lo this I believe as high hasi kam lo za believe attention hasi gather kam su ye nia bo point ga de tir lo just sai inyuk din dim se nanyo kam lo ti ja liu du din khai lo in a primary ti ku san liu di yes ti lo in a primary ti san liu yes in your primary ti san liu di yes ti ja kam lo ti ha ti kam khai lo ja liu du liu attention has it gather to was ye pasum go technique has it ti kam lo ti sai in you chamai has it chunwi sa ti lo ti san liu ja chamai chunwi sa ti boy ti ja kam lo ti ja liu du ti khai lo to zuang has it chunwi sa ti lo ti sai ti boy ti kam lo ti liu du ti khai lo ha ti do the new we has it chunwi sa ti lo sa quite ti boy ti se liu du ti khai lo ha ti do ra pi new chunwi sa ti lo ti sai ha ti boy ti se liu du the actionที่จะกำให้เราให้สิ best attention gather แรงวี noisy class จะ control กำแรงนั่งมุกซิมุกเรนนั่งมุกดูแต่ช่วงนั้นดูป้องตาโลที่จะปลิวดู shouting กำบอกปลิวดูเนี่ยจะเราก็สั่นปิดไปแค่บนคนตั้งสั่นบราคู่แค่บอกที่อุสิว่าดาวที่กำให้มีมาเนี่ยคดีเนียบกะกำให้มาเราไปสิรันดีเราจะใช้ classroom งงวยไปติงกะน้ำตรงป้อกิ่งกี่วันติงงูลุซ้ำมั่งว่าดีมากน้ำดูนเลี้ยวเป้าตามาทินนะอีนี่แรงสระซ้ำค่ายลาเกคลาสติลูลาเกจะจังมั่งมีบอกให้ที่วิกรรมมาเนี่ยกรรมไม่ใช่ที่จ้าแบบน้ำดูนะเป้าบันระเบิดว่าดิมทางลาเกกันที่นตัวมอกชูสูบติงกานางดินลุมปงเดียนกุมุดดิกรรมฮาลูปวันดิวิกรรมฮาลูอาจจะจะเขียนนะสิสวยกรรมที่ระเบิดสิบุคลาสเสซีเนียให้ที่วิสิกรรมไม่ให้วิมาเก What is primary light primary nadung lamga aliu sima ka sabo ka sia free na dake ai nadung kang hasi di tube lo je sai ning ting klip bo mering merak bo active tu bo khadi matin bam di matin pen ma bo ne aliu ni peliu tu ting wang lat lui hasi ka ti min kup za ka ti khai badinga peliu hasi ko wi ka sa pa kya na sim san sa za simi bo ne ko wi bo ka sa bo ka mau bo kamazi bo kadin bi ma ba sin de lo ti bo peliu sim san siak za ba mi bo ne hai kum bo wan ga na ma dung kang hasi mazi ka ma bo ma sai ka sa ba si kam ping bo ne o apoi yu ka san na boy apio ni san na boy ma sai ka ting dung ni ka san na boy ti za ma nang za ka sa ba si tu kam ni ma bo ne para tu zio na ma dung kang 6 to 8 years ka lunga ka ba mo na dung kang hasi primary kyu ka ba mo na dung kang hasi tingwang la lui kati hai tinga tingwang hasi aturan khai piwe khadi pa hasi arawange tibo pakadin hasi ipiu zalung ra boy tibo lukhai luza malum kap tiba muwan ne
กระดินจามกายเนี่ยกูจะรอกระเราใครบุกุมเสียวจะไม่นะขังคัดให้สิตุลัดตีใครระบายดิกุมวันกับกะตีใครเราจะใส่น้าบำวันกับกะตีใครเราจะใส่ปริงติงบำเทียนมันนิงเตาบำมิระบวยที่saกะตีใครบุกุมเสียวให้กุมพวันให้สิเดจับจ้าบนสิน้ามันตรงจุกมันซีโบมาใส่กูวีโบติงวังละลุยกะตีใครบุติงกะมันลุมันติดจะปริงติงบำเทียนมันนิงเตาบำมิระบวยให้สิให้กุมวันให้สิsi zeng ni kati pau dung yo nang na na me dung tu class lu ka ba ma gu chun ha sira na me dung hi na si tu ting wang ga pui wang khareleng jisu krista ga pui wang khareleng kati khara basi si zeng na kati pau dung yo nai ma chang ali ni na me dung tu ting wang la lu kati khai tan khai ka ba ma gu chun ha sira hai bo na dung kang tu jisu krista ga pui wang releng nge ti bo class lu ma chang ga ali ning taw tan jawang ke primary class ko age characteristic hasi aliu fui medai ke hasi kati pau dung kang ni ra sikam ba mi so talage ti di remind tu hailan bo tu za aliu fui lan medai ke physically beliu ha active tu ne khadi du creative di thura boy mai son kang si active zan hasi beliu luni ra boy khadi wak san hasi khatsilu ti ra boy ko mu wan hasi na ma dung muiwi plan bo ne mentally believe high mai tu mating tan bo ti lu zamai tha ali de leng hasi believe kam tan ra boy believe wa curiosity bam ne imaginative thura boy question de menu ma kang zam new ra boy adi believe on thoughts asi share kam khai ni ra boy ti pau dong hasi passion bam chang bam za ali na ma dum tum jang ra kam ra mi ne socially believe hasi di tiru lo ti sai stage fright hasi bam ra boy stage ka su chap luza memory verse para masa chlu thira bu se pali ura ira ping bo kung chang bo fik bo thira bu e khati tu they are very sensitive towards right and wrong sina ti pau tu aliu hasidi careful thira kamra mine na ma dung ka si mai ne ko bo kam ne ti ko si mi e ti sra dinong ka ti pau ga na ra ka bo kam me hati ko me ti si din mi ra bo sini ko ti pau dung aliu di sincere thira pa geng ba me na ma dung ka partiality ha si wa adi khai bo suma ke khadi to active thira leng di pa geng ba me self confident ba leng di pa geng ba me spiritually they can understand the love of God and they are all enough to accept Jesus Christ as their personal savior hai bana dung kang hasi kati pau dung binga chagam ba manai chamwe chagam hasi inyu chani leng macha khane ti sa chani leng cha khalu chapyang leng cha ne ti sa chapyang leng macha lu ti bu wan ne spiritually hai bana dung kang tu nang na macha khai bo sai suiza ti za muizut za ta mi ra boy hai bana dung kang tu ali new macha ba mon ga kati pau kha thu se careless to sai irresponsible to sai unprepared to sai have na dung kang hasi tu aina mazang za ma ha ka mi ra boy senior ali bu new don ga chun thuma bo na mai dung kang hasi tu tingwang na lu kati ba mon ga ali hasi di ali lu mut san za chang za kati khara kam ra mi ne na ma dung kang hasi ali ne kati khai ba sai swiss you mentally spiritually socially believe hasi fall off to ma to ma lo ti si ali evaluate to tan ra mi ne khadi nang class lu ma chang naga na ma dung kang to question hasi menu keng za menu lo khadi na ma dung kang ni di na to question menu re leng privilege hasi pi khai tan lo nam thu ba effective teaching method hasi i len khai ni hasi tin lu za na ma dung kang to kati ma dai lo za believe ko improvement hasi ba ma ha lo ti bo fui ka dam dai lo effective teaching method hasi i len khai ni hasi tin lu za na ma dung kang to kati medai lo ti za pli ko improvement ba mahalo ti si fui medai lo rai ga prepare ti ba me kati pau khat physio ali relation ha si kati sum kha songa prepare to mui za ti lu za kati khaira ye si basai ga engage na me dung kang tu classroom ga wang arwang mating ga wang arwang za mazang khai lo si basai ga prayer ha si kam lo ki kheng ha si thu khai lo si basai ga attention gather pli attention gather ha si kam ha lo sai ga visual aids jawza class as si lu khailo si basai ga memory verse with motion nang na memory verse activity ga action jaw zama masa chalui thu zama tu se kati khailo si basai ga class lo ki lan bu wan ga ke kheng ha si thu khailo sa class as si wine up to le kam khailo aibo effective teaching method as it in pi za kati khailo tu za pli le improvement ba mahalo tu si ali vu cham dai ke Mahina Vacation Bible School hasi kamhui za kamsulo aliu LMBAM Children Ministry na kekheng tiu machang naga na niu le ni taw tan bamne mahina tu thon ki we kadi mahina tu tingwang na sang mo amen